Acılar boyuğun az urmatlı bir turhanım. Oşon üçün acı ülgü oluş gerek başkalarına. Acı ülgü oluş gerek. Acı kim acı? Acılıkka varıp gelgenden keyin jakşaka özgörgön bolsa acı. Acılıktan kabul boluşunun belgisi var. Al kaysıl dese acılıkka barıp kelgenden keyin acılıkka barıp kelgenге çeyinki avalынан jakşaka özgörgön bolsun bul acılık kabul deydi. Acılıkka barganга çeyin sigaret çigit, acılıktan gel sigaretini taşladı. Acılıkka barganга katının urat, hem katını taşladı. Ayal kişiler acılıkka barganга çeyin itaatan çakılbayıp acıdan bari itaat kılıp kaldı misal üçün. Joluğun arkaga salınıp astaga salınıp kaldı misal üçün. Jakşaka jılış bolsa acılık kabul bolgon. Eğer jılışın jok bolgon bolsa $3000 bankrot деген эле сөз. Biz oron oylu dedik ele ata-enemiz karşı kүйöm oron deydi. Kүйöm uğuş gerek bolot. Peygamber aleyhisselam aytar. Egerde ayal zatına Allah Taala'dan başka biröөгө sajda kılууга mümkün bolgondo kүйөөңө sajda kıl deytirim deydi. Oşon üçün ata-enen karşı olsa karşı olsun, kүйөөң emес Kudaydık. Eğer kүйөөң salınma dese, çok Kudaydık salına veriş gerek bolot da. Kүйөөңü Kuday beriptir sana. Oşon üçün 5 ayaldıkı kүйөөsünün taman astında. Barыбыздык эмебиздикинде, бирок аялдыкы дагы бир жери ошол күйөөсүнүн таман астында. Пайгамбар алейхиссалам айтат да, кимде ким аял 5 мал намазын окуса, bir ay орозосун кармаса, итаат кылса күйөөсүнө баш ийсе, 5тин 8-ишин каалагандан тегеренип кире берсин дейт. Каалагандан кире берсин дейт. Кааласа андан кирсин, кааласа мындан кирсин дейт. Аялда ушундай жеңил. Итаат кылыш керек күйөөгө. Моюн сунуш керек kүйөөгө. Kүйөөнү кадырласаң, seni adamlar kadırlaydı. Eğer de ayal kүйөөсүн padişaday görse, özü padişahında ömür sürüyor. Anan kүйөөңү sen tebelep atkan bolsan, sen sıylabagan yerde hiç kim sıylabaydı. Kүйөөңү sıylabagandan keyin seni de hiç kim sıylabaydı da. Bирок kүйөөнү sıyloonун birincisi, kүйөөнүn apası sıylagandan başlaş gerek. Kүйөөнүn tuğandары sıylagandan başlaş gerek, oşol ayal kadırbaktawat. Hicab namazdan da jogorу turabı deydi. Namazdagı farz, hicaptagı farz. Hicaptı hicap farz emes degen imandan çıgat, namazdı farz emes degen imandan çıgat. Bирок ошого карабастан namazdын кадыры жогору. Анткени кыяматта биринчи namazdan suralat, namazdan ötsөң калгандан суралат. Namazdan ötпөсөң калгандан суралбайт. Darılıkka özünün zarasını size boloğu, kaynenem ballarımız orup kalsa özünün zarası içir deyiveredi. Demi kebir adamlar şu töğünün zarası darıken de öyle çurkap barı böyle çankağa çeviri duran bolğun adam da emez. Al zarılçılık bolğunda. Uraniler degenler geldi. Cüdöp gelgende alara dair tappay kal orup durgan eken Peygamberimiz barıp vakıftağı töğlördün sütünü zarasını koşup içkile dedi şifa oldu. Adaldan darı tüönüp kalsa, adaldan bolğon darı şifa berginge jarap aytkan bolsa, tajribanın negizinde aram nerse şifa bolğonduk aytılınsa, tajribanın negizinde bolot. Bирок adal nerse tursa aramды koldoson bul aram bolot. Birinci, adal darını içiş gerek. Eğer al natija bermese, jebde kımbat bolup asmanın başında pulu bolsa, jal jok bolsa, oşondo aram darılarga öçürüp gelir. Adam turup aramga bermeydi. Bu degen ad-daruratu tubihul mahzurat. Zarılçılık tıyı salınganlardı ulusat beriligenlerin katarına koşut degen derecege binaen. Irım jırımlar jönündө de aytıp ötsöңüz. Misalı sınık tarak menen çaş tarasa ırıskısı kem bolot uşul siyaktуу deyt. Em o tarakta iştege jok. Janagı şıpırgını jatkızıp koysam ne bolot, turguzуп koysam ne bolot degende ele söz buluşu. Sınık tarak menen çaçını tarasan çaçı kıpçılıp kalıp başın çaçını jurat oşo. Şöyle. Karamışıma tüketsem ne olur, sarımışıma tüketsem ne olur, eşitli kıvıl böyle. Uşu götüpület boldu şu. Irım jırım yok. Din menen şariat yaşaş gerek bolot da. Oşo şıpırgı boyunca köp adamlar nazıda gülüp aldık, öňöy göröt da. Bирок ayda çoğ masele var da. Şıpırgını turguzup koysoň jaman bolot imiş deydi. Yani jamanды şıpırgı alып kelет деп, şıpırgını Kuday kılıp alganlar var da, bu şirk.
Шыпыргын жаткызып тургузуп кой жаман болот экен десе, бул шыпыргыда кайсы бир кудурет касиет бар экен. Биз пайда берүүчү дагы, зыян берүүчү да Кудай деп билсек, жок, шыпыргыны Кудай кылып алгандар бар да. Ошого алганга жеңил болот деп оңай айтылган менен түбүндө бул бардыгы түшүнүп алды. Эч кандай шыпыргыда касиет жок. Болгон бүткөн касиети шыпырыш эле болду. Жаңысы жакшыраак шыпырат, эскисине жамаак шыпырат. Ошол сыяктуу ырым-жырымдар жок бизде. Эгер ишенсе ширкке чейин барат. Сынык идиштен ичпегиле дейт. Ал ошол идишти сынык болгон жеринде жанагы эң болуп калат да, кирлер калып калат. Мисалы үчүн казанды жууганда казанды катырам деп коет. Жууп көмкөрүп коет, тамчылап алып келген. Анткени илгерки куюлган казандардын тешиктери болот эле дагы, алар чыкпайт эле да. Азыркы эмальдан болгон идиштер теп-тегиз го. Аны жууп туруп кагазын артсаң теп-тегиз болуп калат. Дагы жууп дагы катыраңы жогору тазалап койсоң боло берет да. Илгертилер куюлганда отуруп, аны ачыш кыйын болчу дагы, аны какшытып алып, анан кайрадан жууйт элек турган. Сынып калган пиялдардын чекесинде ал жакшы жуулбайт да, вирус калып ичкен ошону баарын иче бересиң. Ар бири ден соолукка зыян же пайда боло турган нерсе. Аларды аны медицина катары гана кабыл алыш керек. Бирок ырым-жиримде дин катары деп кабыл албаш керек. Эч кандай касиет болбойт анда. Машинени аркага, астыга бир жүргүзүп алып, аркага жүргүзүшөт мисалы үчүн. Эмне десе жол болот экен ушундай экен деп. Дагы бир нерсе деп. Адам ошентип отуруп кыйнай берет өзүнчү. Дин эмне үчүн келген? Дин адамдардын кулчулугунан чыгарып, Кудайдын кулчулугуна киргизүү үчүн келген. Адам Кудайдын кулу болгондо гана адамдардын кулчулугунан чыгат. Чыныгы Кудайдын пандасы, кулу, момун мусулман болмоюнча ушинтип ырым-жырымга, ого-буга, мазар учарга сыйынып, корголуп жүрө берет. Сулайман тоого барып тууган аялдар, бияка бир жыл ишкалайт, дагы бияка бир жыл ишкалайт, бияка түнөп ошентип отуруп айланып келип, анан кийин тууп атам дейт. Аны Кудай билет, шаяттан тууду, шамалдан тууду, мисалы. Аны Кудай билет. Ширк кылып отуруп адамдарга ушундай урмат берип турган. Кудай сактасын. Мен ороноюн десем, баары каршы, ошондо мен эмне кылам? Сизге Аллах ыраазы болсо, жакшылап айтып кетиңиз. Менин боюмда бар, орозо кармай албай калып, эмне болот, өкүнүп жатам. Өкүнбөш керек, Кудайдын тагдыры. Боюнда бар аялдар, эгер боюндары чоңоюп калган болсо, доктор тыюу салса, орозо кармабайт, кийин тутуп берет. Тагдыр ушундай. Ошондой эле эмчегибиз аткан сүт берген аялдар дагы орозо кармашпайт. Эгерде баласы эмип орозо кармаса, өзү ооруп кала турган же баласы ооруп кала турган болсо. Жок, андай эмес бул, көмүш удай сүтү көп болсо, анда орозону да кармай берет, баласын эмизе берет. Күйөөсү динди түшүнүп туруп, кээ бир нерселерге каршы болсо, Аллах жолунда деп каршы болсо болобу дейт. La ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq деген эрежебиз бар. Кайсы бир Кудайдын күнөө ишине пендеге итаат кылынбайт. Мисалы үчүн жолук салынган аялым жолугуңду чеч, вечерге барабыз десе, чечпейм деп күйөөгө итаат кылбайт. Бирок жаман айтпайт. Аны сөкпөйт. Арак ичпейт, бирок жаман айтпай сөкпөйт. Болгону күнөө ишине итаат кылбайт, калган итаат кыла бере турган болот. Менин ашказаным ооруйт. Орозо тутайын деп аракет кылып, 1-2 күн тутуп көрдүм, бирок чыдаган жокмун, ошого тутпай койсом болобу же күнөө болобу дейт. Ашказаным ооруп, жанды кейитип атып, барып ашказан бырак болуп кала турган болсо, анда орозо кармагандан бошотуласың, качан жакшы болгону тутуп бересиң. Эгер өмүр бою жакшы болуп өтүп кетсең, өлүп кетип атып калган күндөр үчүн пидияны осуят кыласың. Өлгөнгө чейин буруп өлүп баратып, пидияны осуят кыласың, анткени сен өмүр бою оорудун деген сөз. Бирок айрылып кетишиң мүмкүн да. Эң туура эмес маселе бизде ушу ноокатта бар. Как раз ноокат силерге тийишип маселе. Эсиме түшүп кетти. Намаз окуганда пидия берип, намазды кутулуп коюп, анан бейишке кирип кетчүлөр бар экен да. Ушул бар экен, ушу кабар келген маңачы. Ноокатта бар экен депчи. Пидия экен ушундай деп, байлар байбача балдар көп тап келип туруп, бир камаз буудай төгөт тагын, Алла пидияңа деп туруп, кутулдум деп туруп, бейишке кирип, анда кирбейт. Пидия кимге берилет? Пидия каарлыгы себептүү. Орозо кармай албай калса, намаз окуй албай калса, ошол убакыттарында гана берилет. Жарым ай, 1 ай ушул эле болду.
Анан 30'ga чыгып, fitness klubga барып, bulçunları tönüm janagıday bir şıragınday bolup, bulçun bolup çıkıp atkан, анан красавчы жигиттер авария бөлүп калса пидияга берилбейт. Ага пидия жок ага. Же айыпкы сооруп калганда ушулар пидия берет. Анан жөнөн адамдарга пидия берсе адамдар намаз сатып алса болот экен деп түшүнүктүү алгандар бар, ал болбойт. Өзгөндө бир дамбылда бар, ошондой айткым келип атат. Анан бирөө өлүптүр. Өлгөн экен, ого имам жаназа окубайт деп чыгыптыр дамбылдан. Анан элдер нааразы болуптур. Неге жаназа окубайсыз? Эй, мунун бир дагы намаз окуган эмес. Ömür boyu araq içken. Kesafati. Bu janaza деген namaz okugan adam okuran. Ança munça jeri jırtık bolup kalsa janazаны жамаатчы кылып жабыштырып, кийимин бүтүн кылып ояка жиберебиз. Ушундай капеми жаназа. Мунун дырдай жылаганчы экен. Bu janaza жамаатчыны каягына жабыштырайт ошондой, каягына жабыштырат. Я намаз жок, же орозо жок, же зекет жок. Нарыбер башка нерсе болбосо. Дегенде урматтуу. Ошол сыяктуу бул орозо пидия урматтуу бүттүганын ошо үмүт кылабыз толукталып кетсе деген. Анан эч нерсе окубай туруп пидия менен кутулуп кетем деген ал туура эмес да. Бул каракташта эмес, бирок ушу башка бир жерлерде ушундай уккан, ушундай бар экен да. Ушинтип берген суроо бизге. Siz бизге ушинтип бизге келип отурганыңызга чоң рахмат. Аллах сизден ыраазы болсун. Сизге суроо мындай. Kız jigit bolup süйлөшсө болобу дейт. Болот. Kız jigit bolup süйлөшкөн жакшы нерсе. Бирок никеден кийин. Ошо kız jigit сезип алып süйлөшө бересиңер. Ошого канчалык көрсөтөм. Ага чейинки о шайтандардын süйлөшүүсү. Автомашинада зикир тартса болобу болот. Kur'an'da bilir ko, жаткан абалыңарда, жабаштаган абалда, турган отурган абалда бардык учурда зикир болот. Кыяматта балдарга эне жооп берет дейт ко. Энеси балдарды медресеге окутам десе, күйөөсү акча жок деп макул болбой койсо, энеси өзү акча таап адалдан балдарын окутса болобу, же окутпа десе окутпай коюш керекпи дейт. Жок, ал фарз айын. Билиш керек сөзсүз түрдө. Фарз айынды билип алыш үчүн ар бир медресеге көрүш керек. Жок дегенде бир жылдык медресеге кирип көрүш керек. Окуш керек, Кур'ан окуганды үйрөнүш керек, урматтуу бир тууганым. Ошого аракет кылышыңыз керек колдон келишинче. Атасы бербесе, сиз таап берип окутканга аракет кылыңыз. Атасы азыр нааразы, кийин сөзсүз ыраазы болот. Арапа күнү орозо кармаса болобу дейт. Ажыда эместерге орозо кармаган сүннөт. Эртең Курбан айт деген күнү. Арапа бир эле күн болот. Бул эртең Курбан айт деген арапа болот. Анан эртең орозо айт деген арапа жок, ашек деген эле күн. Эртең айтпайт эмеспи дегенчи. Анан ажыга барганда эгерде орозо кармаса кыйынчыраак болуп калса, анда орозо кармабаган жакшыраак болот. Пайгамбар орозо кармага деген, бирок өзү ажылык кылган орозо кармаган эмес пайгамбар алейхиссалам. Орозо бүткөндөн соң 6 күн орозо кармаган туурабы дейт. Сит Шаввал берет. Ханафи мазхабтагы эски китептерде бул айтылынбайт. Бирок хадистерде бар. Мен таң калып жүрдүм да, кандай Ханафи мазхабында ушул жок бизде депчи. Көрсө, Ханафи мазхабында аалымдар хикматтуу иш кылышкан экен. Пайгамбардын доорунда айтылса, жакка келсе, анан орозодон 6 күн кармаса, орозо 36 күн деп түшүнүп албасын деп аалымдар эле айткан эмес экен. Качан орозо бир ай экендигин билип такталып калгандан кийин айтабыз деп, кийинки аалымдар айтып башташыптыр да. Көрдүңөрбү? Кемир маселе китепте айтылып, ал молдонун көкүрөгүнөн чыгат. Бир кызык маселе сакал боюнча. Ханафи мазхабта сакал боюнча китеп жок экен, илгеричи. Анан Осман империянын убагында бир падыша сакалын алдырганын чочуп кетишип, кой деп жазып баштаган экен. Болбосо элдин баары сакал коюп, бу сакал коюш керекпи деген суроо өзү жок экен дагы, анан китепке жазылып аптыр да ошочу. Анан кийин жазылып кеттим бар, о кийин келген. Адамдар чочуп кетип, анан кучакташып ушул сакал жок болгон болсо, бөлөк сөздөрүн сезип кеткенден улам анан кой жазайлык деп жазып баштаган экен. Ошол 6 күн орозо кармаган сүннөт жакшы болот. Кааласаң удан-уда кармайсың, кааласаң бөлүп кармайсың, кааласаң дүйшөмбүгө туш келип, бейшембүгө түшкөндө кармасаң дагы боло берет.
Ramazandan keyinki Şevval ayında 6 gündü karmap versen oşonun soğuğunu alasın. Bu bar. Dişti juup jatkanda kanap ketse oğuz açılbaydı deydi. Açılbaydı kanap ketkende. Murdu kanagandan, oğuz kanagandan açılbaydı. Bolğun oşo pastanın girip ketse orozo buzulup kaladı. Oşo. Pasta menen tiş juugan makruh denilir. Makruh bolğanlygy emne üçin? Buzulup kalıp korkunçu bolğan üçin. Biroq bir жерге barıp, jumuşqa barıp süйлöş kerek, başqa boluş kerek, Kudaga barganda oğuz jıttan turat dep korksoň anda juup alsaň ziyan тийбейт. Bir en jakşy mis var. Densoğlukka paydalуу, gözgө paydalуу, bardыгына paydalуу bolot. Oruza karmaganda oğuzdan jıt kelip kalsa tüştön keyin. Aga tijarat bolboş kerek. Al oşul aşkazan boş kalgandan kelet, al Kudaydın özünü misten dagı jagyn durak bolgon jıt urmatly bir tuğanım. Anam biröler uşunda eken de öyle ertemene saat 9'da ele gelse ozu bur kuray. Tünde piyaz jegen, çinok jegen, başka jegen, mantı jegen, bur kuray. Al çin juğan emet, al jumuş gerek çin jarı. Bula tüştön keyin gele, tüş köçeyini şuttu al, mis desem al, mis keme soğudu, satsın al. Men anı keçirsem, biroq al beni keçirmese, Kadir tüm günü menin günüm keçirilebi deydi. Muhammed Bahit Muti'i degen Mısır muftiyi var, Hanefi. Oşol aytat, eger de sen bir adamga kapa kılıp alsan, oşoga varıp, geçirim suragandı bardık tertipleri menen, şartları menen geçirim surasan, biroq al kaysarlık kılıp geçirmeye koysa, sen kıcalat bolgo, Kuday taraf geçirtip koyat kıyamatta şonu deydi. Biroq sen tertipleri menen geçirim sura, şartları menen geçirim sura. Şeriatka layık geçirim sura. Var, beni geçiresin mi geçirmeyesin mi demişsin? Geçirmek de. Kurdum oyun değilim. Ne geçirim sura var? Ötü gözüm açıp geçirim sura. O şimdi sen de kaysarlansın, anda kıcalat bulgu, Kuday manı geçirtip koydu kıyamatka barganda. Bronxiti karmap, damıksa, tamakka, salbutamol, çaytsa oğuz açılbaydı deydi. Negizi kitapta janağı tamakka çaşıp koyduk, mındayı çaşıp koysa, janağı asma getip barat. Anan jötөл göndördük de oşunday var da. Alımdır aytışat, oşonu sepkende, oşol tiyip, anan jangırık aylanıp buğu olup, tamçılap girip ketip de buzuladı deydi da. Anan ben özüm abdan ede tacirba kılıp koydum da, koluğa sevip koysam, tamçı olgun jeri jok da. Kolu bunday kılıp sevip gördüm, bunday kılıp sevip gördüm. Anam öyle tamçı bolup etken demek bola öğret degen söz. Oşoğun asması varla, seyir koyup da orodosun, Allahu alem karmaya veret. Men bugün kuvanычım koynuma batpay suyunup olturamın. Sebebi bugün 28.05.2019 günü uğul nevereli bolup olturamın, sizden soranç nevereme at koyup berseniz. Aldın ala rahatsızlık bildirem değil. Negizi at suraganda birinci duamız Barakallahu fil mavhubi lakum. Kudayım sizge vergenge berekesi versin. İliminde, ömründe, rızkısında, eli geçirgen kızmatında, imanında. Peygamberin duası. Anın at suraganda at koyup ver değil. Eğer de sen jakın tansan koyup veresin. Biroq koysoq bul me çoň atan, dağıtsan bul tayattan, bu çoň balan kıyna veret da. Oşoga beytanış adamlar barganda jarış kerek. Men atım mınday, balam atım mınday, tayatası mınday, çoň baldarı mınday, anan желательно uşul atlar kanday bolot dep berse, oşoga jaraşa arentilini alat da. Az Ahmat desem men deysin, Muhammed desem tayatası deysin, dagı bir ne desem çoň atası deysin, bu desem kaynagam deysin de şoňjum. Oşonda kıyın bolup barat da. Biroq oşonday olsa dagı men sizin balanızga Muhammed dep at koyup berem. Muhammed attılar açığa kalmaydı. Muhammed attılar jaman bolmaydı. Oğrat, kıyınat degen söz yok. Bu onun bağalbagan ene, bağalbagan kaynene var. Oğrutu alle oğrat degen diye verir mi? Bu jana oralbagan oroktan degen söz. At, ismuka, nasibuka men ismi. Isımga baylanıştığı olur. Törevay dep koygan eken töre olup, kul attın jolun joldan, andan aşıp keteyin dep atan.
Sulayman dep koygan eken. Sulayman peygamberin jolun joldup, adamların жүрөгүнүн падышасы болуп отурат. Hasan dep koygan eken, Hasan bolup төрдө отура турмаптуу бир тууганым. Ошон үчүн ат өтө маанеге ээ. Эптебеле болуп ат койбош керек. Атты тандап, мыктылап коюш ата-эненин мойнундагы милдети болот. Өзүңүзгө белгилүү учурда аяш отуруш, чорный касса, аялдардын чайканаларга баруусу күч алууда. Буларды кантип жоюш керек, аларга насаат кылып коюңчу дейт. Эркектер чайканага барып аш жеген түшүнөбүз, аялдарды кыйнабайлы деген. Бирок аялдар казаны өзүндө, депкири өзүндө, аны ошол сентирге барып чай ичкени мага көп жакпайт чындыгында. Келиндерге кызмат кылдырыш керек. Анан отуруп жеш керек үйдө. Эде намыс кыласың. Качан көрсөң кыргыздын аялы ошо бечиндеп жүргөн болот да. Россияга барсаң иштеп жүргөн кыргыз, кафеге барсаң толтура кыргыз, бийлеп атканда ошо, анан кошуна улуктагыларды кандай эмес. Эмне үчүн ушундай? Уяттыбыз кетип калды. Дайдырдай, паланчанын зайыбы баш бербеген айгырдай болуп көчөгө чыгып кетти. Чорный касса арам. Арам экендиги кандай? Чорный касса инфляция деген нерсе бар. Илгери бирөө чорный касса ойноптур. Чогултканда биринчиге тийген 2 кунажын сатып алыптыр. Экинчиге тийген 1 кунажын 2 кой сатып алыптыр. Үчүнчү алып алган 2 кой алыптыр. 12-чиге келгенде 2 үндүк алыптыр да. Инфляция өзгөрүп турат. Ошон үчүн болбойт. Болгону башка бир түрү бар. Бул алтын менен болот. Бул карыз бергендей. Үчөөбүз алтын менен чорный кассада барсаңар да болот, бирок мындай. Бул айда үчөөбүз экөөбүз буга 10 граммдан алтын беребиз. Кийинкиде бул экөөмө 10 граммдан алтын берет. Кийин алтын эсептесе болот. Алтынга инфляция өтпөйт деп билебиз биз. Анан пулга, койдун этине, көшүнө, же бир кап буудайга, башканын бардыгына болбойт. Тиги делен кайсы алтын сатып кайра берип койсоң ачанчы мисалы үчүн, ошон үчүн жок. Эгерде карыз кылсаң да бир жол болот. А бирок жанагы тыйынга болбойт. Аяш отуруш деген эми ошо отуруштун бири, той көп болсо каада көп деген сөз курсак тоюп калгандыгын белгиси. Биздин айылда зекет менен үшүр маселеси кыйла артта калган. Зекет үшүр берүүчүлөр толтура, бирок бергенден коркушат, ушул тема боюнча элге даават кылып коюнчу. Зекет парз, үшүр важип. Кимде-ким зекетти парз эмес имандан чыгат. Будай зекетиң бар, байлыгың бар, акчаң бар. Зекетиңди чыгарбай туруп жесең, арам жеп аткан болосуң. Арам жеп аткан болосуң. Анткени бирөөнүн акысын жеп атасың. Банкрот болуп калганың зекетти бербегендер. Зекетти бербегендер байытып мечит салып атканын көрүп атабыз. Касабычы айтып коюшу мүмкүн. Элге жардам берип аткан, өзүнүн ашырып берип аткандарды жакшылап сурасаң зекетин бергендер. Зекетин бербеген байлар кайра эле бомуш болуп калыш оңой эле болот. Эл мактанса бир октук, бай мактанса бир жуттук деген сөз бар. Зекет парз милдеттүү бериш керек. Зекет сенин пулуңду сакташ үчүн дагы беришиң керек. Индияда, Делиде, отурса телевизордон эле Индиянын базарында Делиде чоң өрт чыкты дейт. Краска базарда. Ош базарда краска базар өрттөн эчтеке калбай калды го. Аякта чыгып Индияда. Элдин баары жөнөсө, краска базардагы конференция кетип аткан экен, бирөө шашпаптыр. Эмне десе зекетин төлөгөн элем, меники өрттөнбөш керек деп. Шунда өрттөнбөптүр. Бул жагынын бар аты эле өрттөнгөн, бул жагы өрттөнгөн, ушун үйү гана бүтүнгөн. Эми Индияны көргөн жокпуз дедик да. Ошто зычуу болду, билесиңер. Бизде ошо саясат туура эмес кылганыбыз үчүн, адамдар динди туура эмес амал кылган үчүн ар 20 жылда ушташып турабыз, эки бөлүнүп алып. Ушундай эмеспи? Ар 20 жылда. Анткени динди туура эмес кылып атабыз да. Динибиз улут болуп калган биздики. Дин кыргыздын дини, өзбек дини болуп калган. Андай болбош керек да. Дин мусулман дини болуш керек. Ол диндарлык эмес. Ошондо Зафар ака деген бир өзбек жигит бар. Ошо мына өрттөнгөн экен, аныкы колдомо экен да үй жабыштырды үйчө. Бияк көчөнүн баары өрттөнүп келген, бияк өрттөнүп келип, полдоман жарым өрттөнгөн, ушунун
туалына жеткен жерден токтогонда мен апасынын эжеси менен ажыга барышкан так адамдар зекетин берген ушундай оксонажы. Ушундай болмош ошто. Болду эле калган. Зекет берсең сакталат. Болбосо ооруп аткансың, башка ооруп аткансың, балаң түрмөгө чыгып аткан, аяк бияка өлүшө менен жок болосуң. Эгер жылкы качыр тууса, жылкынын эти жана сүтү кандай болот дейт. Жылкы качыр тууса деген сөз, жылкынын өзүн жейсиң, бирок качырдыкын жебейсиң деген сөз да. Эшек менен аттын ортосунда пайда болгон качыр болот. Эшектин этин жегенге болбойт. Ошо жылкыдан туулган качыр болот го, аны жегенге болбойт. А бирок жылкы өзү жейле берет. Маселе ушундайча. Кээ бирлер айтат, атасы эшек болуп, энеси жылкы болуп калса, жесең болот, макру болушулук менен, бирок энеси эшек болуп, атасы ат болуп калса, таптакыр жесе болбойт дешет да. Биз жалпылап эле такыр ошо эшек аралашкан жер жебейбиз деп айтабыз, болбойт дешет. Эшектин күчү адам, сүтү арам, эти дагы арам. Сүтү арамдын эти арам. Эт менен сүт өкүмү бирдей. Анан кээ бир арыктар чыгат, кымыз арам, менин сүт арам деп. Казыны жантан ашып жейт. Мурунда чейин тыгып алып жейт. Сүтү адалдын эти адал, сүтү арам, эти арам. Өкүмү бирдей болот. Азыркы жайдын ысык мезгилинде кээ бир жаштар кыска футболка менен мешитке келишет. Намазда авраты көрүнүп калат, кокустан көзүң түшүп калса күнөө болбойбу дейт. Эми азыр жынсындагы шпырып кийишет, анан саждага барганда көчүгү бияка ачылып, жамбаштын таракка ачылып, көчүгү намаз бузулду мунуку. Киндик бар го, мындай кылгыла. Кичине резинка алып туруп, байлап туруп тегерек болуп калат дагы, белиңе кий, киндиктин тушуна. Мындай кылып тегиз кылып кий дагы, анан ручкалдагы мынтип сызып чык, киндигиңдин ушунан баштап, мынтип сызып чык мынтип туруп. Анан жанагы ыштанын кийип туруп, саждага барып туруп, анан ыштан мындайга түшүп калат го. Анан ошону дагы сызсаң, ошондо жанагы киндиктин түбүнөн 4 или 5 ачылып калган болуп, абарат өлдү сеники, ачылды, болду, бүттү сеники. Намаз бузулду деген сөз болот. Түзүгүрөөк кийиш керек да. Анан бирөө жакшы кийет, бирөө гамаж кийип алат. Тайпактай эле кылып кийип алат да, ушундай алегидей чыпталыштырат. Ол абарат жабылбаган эсеп болот. Ошого жанагы жынсыларды сен карап кийиш керек. Базар сатысы эле кие бербеш керек. Томпойду ажерлер кийген болбойт. Аялдар да аптешка кийип алат, болбойт. Көкөрөктөрүн көрсөтүп. Ал абарат жабылган эмес болот. Караташ айылдын үстү жагында Найман канал агат, каналдын бүт айыл суу ичет, бирок сууга мусор, пампер жана башка булганыч нерселерди ташташып жатышат. Бул арам. Бул арам. Суу арам болуп калып, булар кылган иши арам. Суу жетпегенин аралга айланып кете берет. Бирок булар кыяматта жооп берет. Кыяматта жооп берет булар. Суу, жол, мисалы жолго муз таштаган, сууга муз таштаган, көлөккө жаман мындай зара кылып койгон ушулардын баары кыяматта жооп берет. Пайгамбар айткан, лаанат кылуучулардан сактангыла деген да. Булар малъун, каргышка калгандар болот. Сууну булгагандар, көчөдү булгагандар, булар таттакыр туура эмес. Эртең менен намаз бабынан ооз жапкандан кийин, азан айтылгандан кийин мечетте 4-15 өткөндө жамаат боло окуса болобу биздин дуа салам келгениңизге. Негизи азан айтылгандан кийин намаз окуса боло берет. Бирок пайгамбар алейхиссалам ооз жапкандан кийин, азан айтылгандан кийин 50 аят окуганчалык өткөндөн кийин намаз окуган. Орозонун күндөрүндө. Бул 20 мүнөттөн чакыр жамаатта калат. Бул эң жакшы. Анан уктап калып намаз калып кетиштен корксоң, азан айтылган окусаң боло берет. Боло берет. Анан орозонун күндөрү мечиттерде кичине эстүүлүк кылыш керек. Таравилерди бери карак жылдырып, мисалы үчүн, эгер убакыт бар болгон болсо. Анан багым окуш, мисалы үчүн, куптан окуганда азан айтылып 20 жукумат айтылат го. Ошону куптан айттара көрө окуса боло берет да, күтпөй азандан кийинчи. Же болбосо багымда азан айткандан кийин 1,5 сааттан кийин эмес, балким 20 мүнөттөн эгер жамаат келе турган болсо, ошону имам менен жамаат келишип алган жакшы болот да. А башкалары тартып түшүп кете берет. Бирок намаз киргенден кийин окулуш керек убактысы. Эрте окуганга болбойт. Аны Тажикстандан келген туугандар бар. Бишкекте Башировка деген. Чалданса кайсар. Тарат бузулуп калат деп, шамдан кийин 45 мүнөттөн кийин азан айтып окуй беришет.
Kimdi aldап atarsın? Vaqt girelek. Näpil götürtany, ötpöt tutanda, misal şunda. Oşo wagtty beken qaraş gerek. Kalender nasat media oşonu qarmaqlar. Addu aleyka bin nawajiz de. Tişingene menen tiştegi aldılar menen. Orozada tamaktın tuzun görüp jutpay kayra oğuzu çayqap koysa bolu oğuz açılbaydı. Makruh bolot eger kүйөөң жакшы болсо. Анан kүйөөң ит кыял болсо. Tamakta açık bir devet turgan bolsa anda tuzlu köre veresin bolu öyle. Kүйөө bakılı. Demek tuz görüp atkan katındaydın kүйөөлөрü sa, ындай нормаль деген сөз болот. Şunday. Eki ayağında okşoş giyintiş zarılmı, je jokpu deydi. Çok irengine karab giyindiresin da. Kapkara katını kapkara giyinsin, görünmeye kal tutuyorsun. Onun için birine kızın birine yok buluyor, öyle sözsüz görmesin. Layık gelgene giyinsin. Men kүйөөмө ооруганымды айтпай турмушка чыкканмын. Жашаганыбызга 20 жылга жакын болду, ортодо балдарыбыз бар, Аллага шүгүр, азыр бактылуубуз. Men ооруп жүргөнүмдү айтпаганым үчүн күнөөкөр болдумбу дейт. Эми ооруганда кандай жубайлык жашоого таасирин тийгизе турган. Анан ошондон балдардын ден соолугу начар болуп төрөлүп кала турган оору болсо, анда айтыш милдеттүү болот. Бирок ага тиешеңиз болгону чыпалагаңыз кичине ооруп калат, чыпалак иштеп болбойт. Айтпай койсоңуз боло берет. Сиз бактылуу экенсиз, балдар нормальный экен, күйөөңүз ыраазы экен, айтышта кажети жок болот да. Чүнүктүү, үй бүлө бузулуп кала турган, балдардын ден соолугу таасир бере турган, же жубайлык мамилеге таасир бере турган оору болсо, аны айтыш керек болот сөзсүз түрдө. Ифтар берип жатканда продуктасы медреседе окугандарга бергенди соол көппү же колунда жок үй бүлөгө берген жакшыбы дейт. Жарымы бияка бериш керек. Булар талабыда, булар колунда жоктор, иншалла. Ошол жакшыраак болот кайра. Үйгө чакырып бересиң, бир тоёт, а бирок апарып берсең, аны 5 күн тамак кылат. Медреседе балдар бар бизде. Ошол ифтарга тамак пиширип келишет, пиширган тамак жешет, анан калгышып калат дейм, ана бөйрөк кылат да. Ошону продукт менен берсе, өздөрү чактап кылышат, ошо 3 күнгө жетип барат, сооп болот да булчу. Эжемдин үйүндө жашап, заочный окуп, жаңы эле банкка кирдим. Өзү намаз окуйм. Жезде милиция болуп иштейт. Көбүнчөсү ал взятка алып иштейт экен. Эжем балдарым үйдө олтурат. Мени кычалат кылган нерсе үйдөгү тамак аш арам болуп калабы? Продукт алып келбе, өзүң бутка тургуча дейт. Өзүм хафиза болгум келет, апам тамак жеген, арам тамак жеген хафиза боло албайт деп айтышат дейт. Окууну бүткөн болсоң, тезирээк жорумутам. Анан ушунда кутуласың. Адал оокат бере турган тапсаң, ошо менен бүтөт маселе. Анан экинчиден жакшы күнөө агылыш керек да. Милициянын бардыгы арам болуп калбайт да. Бар арам болсо милициянын баласы төрө болбойт эле. Анда милиция. Бардыгы арам эмес да. Милициялар арат экен десе эле арам болуп калбайт урматтуу бир тууганым. Анын айлыгы бар. Такыр жешке илажы калбай калса, ошол айлыгынан деп гуман кылыш керек болот да. Менин күйөөм 11 жылдан бери десиптен ооруйт. Намаз окуй албайт, орозо кармай албайт, себеби унутча. Көп адамдар намаз окуп, орозо карма дешип зонтошот, өзү дары менен жашап, ушул маселени чечип бериңиз сурана. Ооруп аткан болсо, кыйын да. Эсинен чыгып адаты болгон болсо, ал орозого зыян берет дейби. Эсинен чыгып жеп алса, орозо бузулбайт. Ошого эртең менен саатка тургуз, орозо бекитип кое берип, эсинен чыгып жеп алса, эсинен түшкөндө токтотуп коюп, ушинтип калмай. Кадыртын күнү хайыз болуп калса, кандай ибадат кылсак болот дейт. Намаз окулунбайт, Куран окулунбайт, бирок фикир, зикир боло берет, дуа боло берет. Башка дуаны айта берет. Күйөөнүн уруксасыз кийим-кече хадия кылса болобу дейт. Өзүнүн кийим-кечеги болсо, ашканын берсе боло берет. Анан үйгө бирөөгө бербет, кийимим жок деп мажбур кылбайт да. Өзүнүн кийимин өзү билет, өтүгүндөр билет, келин аяк иши. Турмуш курганыма 4 жылдан ашты. Кайын энем башынан эле жактырбай үйдөн кууп салды. Күйөөм башкага үйлөнүп атат. Менин жогумду бер десем бербейм, сен менен дагы жашайм дейт. Кийин дейт. Ата-энем өзүм буга каршымын, кантип эмне кылсам болот дейт.
Hem bizde ketken kadın jaman da aytыла берет, бирок чындыгы дагы болуп калат да. Эмнеге кайнене сени жаман көрө берет? Эмнеге жаман көрөт сени? Эмнеге башканы жакшы көрөт? Эмнеге башка келиндер жашап атат ошол жерде? Мисалы үчүн да. Сен ойлоnuş керек өзүңдө. Анан күйөөң эстүү экен. Сага күйөөдөн үйгө тигинд ордон берет, бирок. Ошого өзүмөн жашай бер. Андан эчтеке болбойт. Сенден кыйындар деле эки айдан жашаган. Манаста аялдар жашаган, мисалы үчүн. Азда көп адамды айта берсе, баатыр көп аябай, мисалы үчүн. Kүйөөсү аялына сенин башың ачык деген SMS жазса не болот дейт. Эчтеке болбойт. Башың бош десе сурайбыз, максатың эмне эле деп. Талак десе бир талак болот. Анан башың ачык десе, башың ачык менен башың бош эки башка маселе. Ошон үчүн башың ачык дегенде талак десе, анда жакшылап башкалар айт деп айтабыз да. Мына эчтеке болбойт деп айтабыз. Киная талактар белгилүү. Biz ayallar cemaati bir ilimli ayadan savak alabız. Yerimizden alaylı desek yoldaşımız ilimsiz bolğonduktan bir neçe jolu meçitten ayallar savağına tıyıu salındı. Ayallar çoğulup savak alsak bolur deyip. Ayallarga tıyıu salbaş gerek meçitten. Oşol ayallar erkekte savak namazga gelbey turgan uçurda. Saat 10 menen 11'in 12'nin ortasında atayın ayallarga bölme boşatıp verip savak alsın. Özü jakısı oşol atin çağır büyünen alsın. Böyle ayalda ilacı bolbosa kıyın. Bir yerde medrese var, kızlar kalaverse gelip alışıp durup, bırak başka yerlerde okşayıp da. Eğer de şunda muhtaçlık olsa, ayarlara şapçar atıp veriş gerek olur, bu erkeklerin mildeti. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ayarlar arızlanıp geldi. Erkekler ayıpta, cumada kaçan görsek, bu hateken biz kıynalıp ettik degende bir gün böyle palançanın yönüne varırlar, ben daha barıp duram dedi. Şunun için ayarlara savap vermeye mani veriş gerek. Gerek olsa şöyle ecekellere geldi, kolu kıynalıp tutsa, ama pul top verip, aylık төлөp verip okutturuş gerek. Çeçilirge mesele joluksak bolovu deyip, teraviden keyin diyorum. Men 10 yıldan beri Allah üçün savak veren birok dokumentim yok. Keyde dokumenti yok, savak vermesinde tıyusallar bolup, bunu kanday kılam deyip. Kaziyatqa, imamiyatqa varıp egzam tapşırsanız, şunda ilimi var diye sıfıraf verir, sıfıraf verir okuyuyoruz. Ayalda to'yunusu bolu, özlerince olur. Erkekler tekrar oturguzu alıp, ortaga çıkıp alıp basıp böyle on bolu koydu. Narı sektirip, beri sektirip, top falan koşup topan alıp koydu. Salga girip özlerince oynuyorsa, erkekler çok bulgan yerde oynayıverirsin boludan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den adep başatı basıp çıkargan ömür bayanға karşı bolğandırga okuwagalarda tıyular var. Tabliği cemaatlıkın okuwularda aytışat deyip. Her kim özünükini okuyup bırak bardığı tuğra. Peygamber ömür bayanda karşılık joga çıkanday. Anam kebir adamlar bolboyt deseli bolboy kalbayt da bolgonu munun oksun jakşılar. Sana şunu düşündürüp aytıp ben de aytırkan boluşu mümkün. Bolbosa mal gitip ayıp yok, al gitip jakşı gitip. Malumatlar jakşı. Tuğra kebir malumatlar var, katarak olup kalan badettekler de var. Kur'an'da okuganda dırmak yetişpek kalat. Takalı okuyup. Kur'an'da bir neçe jolu hatım kılgan günah emespi. Kıraat bilen okuganga hareket kılıp jatam deydi. Peygamber Aleyhisselam aytat, bir Arap Kur'an okuyup çar okuyup. Bir acem bizga okşoğun kıynalıp a deb ayını çıgarıp okuyup. Ökөz okuyuz madrasada. Anan ikinci taşı tüsüp ıldıyda bir ulak bulup kalsa deb böyle tutkanda bolmaz. Ben böyle ölüp alıp maşını ölüp alıp tüssem Kuvataka degen bir ayın çıgarıp alıp azı karı olun Kuvataka. Nokattık kayıp Sovet'te kara kocadan bulup anan ayından elhamdülillah. Anan hadiste gelet da Arap ceyini okuyup deyip Arap emes kıynalıp kekeşlerini okusa ikisi soğuk gömürüp verdi. Soğuk göpüyor dedi bizge. Daha bizi Kırgızlık Özbek'teki bilinmeydi. Kıtay'dan gelgenlerini Kur'an okuyanını görsen kulağın kıtışıp gelir. Bakmaya kulağını. Kıynalıp okuyup dayağı içer. Allah'ın soğuklarını gök kırıt. Kүйөөсүнө билгизбей аяlı
ата-энеси жардам берсе болобу дейт. Ошондой эле бир туугандарына дагы күйөө айтсаң каңырылып калат жана ынабайт. Жардам бербесең болбойт. Турмуштар ошого байланыштуу. Карыздарын төлөштүм, эми будан буяка өздөрү эле кетишет дейт. Эгер сиз иштеп аткан болсоңуз, сиздин үлүшүңүз болсо, ошондон бере бересиз айтпайбы. Анан иштебеген болсоңуз, күйөөңүз иштеп таап аткан болсо, анын пулунан сурап бересиз. Бирок ата-энеңиз өлө турган абалда, ачка калып, ачкадан өлө турган болуп калса, ошол убакта өлбөй турган деңгээлде уурдап берсеңиз болот күйөөңүздүн пулунан. Эгер күйөөңүз иштетпесе, ушундай. Эжемдин кайненеси үйүндө кирге суу ысытса, отун кетет. Аристон ысытса, свет кетет деп урушат. Анан ишке чык деп ишке чыгарып, 2 жашка жетпеген кызын кайненеси карап олтурат. Иштен барып тамак баштаса эле отун кетет деп урушат экен. Жүргөн экен да, кир жубай койсун, тамак кылбай койсун. Жакшы кайда чыгып туруп буга. Телевизор отура берсин. Ушунда кайненеге кандай көз карашты элеңиз? Кир кийип жүрө берсин. Эжемдин күйөөсү врач болуп иштейт. Отун чаап, отунун камдабайт экен. Себеби колдору катуу болсо операцияга кылганга тоскоолдук жаратат дейт экен. Кайнатасы, кайненеси эмне ошону кылат экен. Мындай окуяларды келиндерден көп жолу угуп келем. Кайненелерге жана кайнаталарга насаатыңызды айтып койсоңуз дейт. Негизи кээде аябай эле ушундай кайненелер болуп калат да. Бирөө айтыптыр экен, ушу келин жаман чыкты. Неге десе, ушу балам башкарып алды. Ушу балам келини эмне десе, ошонун баарын угат. Бирок күйөө балам абдан жакшы чыкты. Кызым эмне десе, ошонун баарын угат. Анысың арындай ушундай. Ошон үчүн келинге мамиле кылган кызым болгондо кандай болот эле деш керек да. Келинге мамиле кылган менин кызымдын кайненесинин ордунда болуп калсам, кандай мамиле кылат элем дегенди бир ойлоп коюш керек. Эгер ошого нааразы болуп турган мамилени кылсаң келиниңе, анда сен арам иш кылган болдуң да. Таразага салып көрүш керек да. Жашыруун оку деген кат, жашыруун оку, жашыруусу жашыруун ойлоп калыш керек. Айтыштын калети жок. Менин суроом, мен экинчи болуп классташыма турмушка чыгып 7 жыл жүрдүм. Анан болбогон эле нерседен жиним келип, зордук менен ручка кагазды алып келип, жазасын деп, жазбайм дегенге карабай, 3 талак жаздырдым. Талак маселеси боюнча күйөө менен аяк чогуу келгенде гана карайм. Анан кагаз менен балким алдап аткан каяктан билебиз. Мен банк менен келишим түзүп, вариантка телефон алгам, сразу алсаң 8.000 сом, 1 жыл ичинде төлөсөң 10.000 сом, ушул алганым арам болбойбу, айда төлөй албасаң процент кошулбайт дейт. Процент кошулбаганын, эгер кошулбаса адал. Процент кошулбаса адал. Бирок процент кошулбайт деген каяктан билесиң сен? Төлөбөй койчу эмне кылат экен? Телефон ескирип калды сеники уже. Эмне кылат? Нараганда процент бар. Просто бир жума кечкисен процент жок деген сөз да. Процент жок, бирок кеч калган үчүн штраф деп коюшу мүмкүн. Кеч калгандыгы үчүн бир каражат айтып атса, демек маселе оор. Арам болот. Анткени ушулардын көбү ушундай да. Анан аян айтпайт да. Жана банкка барсаңар көбүнчө ушундай жерлер майда тамамын жазып окуй албайсың да. Майда тамамын жазып окуй албайсың. Бул дагы бар бир жерде карасаң кумурсканын изинде жазып койгон. Балдар, мен сарикте иштейм. Балдарга кичинесинен Аллахты таанып билишсин деп, Аллахты улуктугун кыскасы көп жакшы нерсе айтып берем. Ал жерге иштегениме көп боло элек, 1 жылдай болоюн деп калды. Менин кошуналарым ал жерде нянка болуп иштешет. Алар менин жаш деп тоготпой, мамилелер жакшы эмес. Менин билимим жогору болуп, тарбиячы болгонума деп ойлойм. Аларды башкаруучубузга айттым эле, аларды урушту.
azmaz. Ошол менен мага сүйлөшпөй койду. Анан мен кабатыр болуп кечирим сурадым. Бирок кечиришпей коюшту. Кечирбейм деп айтышты. Сүйлөшпөй жатат. Эми мага эмне кылуум керек? Кайра сүйлөсөм жооп беришпейт. А сүйлөбөй эле кой болду. Кудайга шүгүр садака бер. Ошого шүгүр де. Сүйлөсөң ушуп кетиши мүмкүн эле. Жамандан кутулган жакшы ушинтипчи. Кудай сактап тур сени. Менин белимде грыжа бар. Az келгенси бутумда да ооруйт. Айры жок, 1 жылдан бери отуруп окуйм, окуп жатып өзүм ойлонуп калам, жооп күтөм дейт. Туура эле? Тура албасаң олтурасың, олтурбасаң жатасың, окуй бересиң намазды. Анан башың кыймылдаса эсеби. Анан башың кыймылдабай калса, намаз сакыт болду сенден. Качан башың кыймылдаганга чейин. Анан көзүңдү окуй албайсың. Жарым жумуп рүкүү кылып, анан толук жумсайда окуй. Doğulmaydı. Kur'an'ın bir bölümüne iman keltirip, bir bölümüne iman keltirmeysinler degen ayatты kандай düşünsek болады deydi. Bu da şol musulmançılıktın geybirini alıp geybirini taşlap koyganlar var. Bu kanday, uşağı jakşı biyagı jaman болады. Bu bir de ayta kalsalar, İslam dininde jakşı nesiller var dep söyleydi. Bu degen jaman nesiller de var, birok jakşı nesiller var degen de. Böyle İslam'da köp jakşı nerse var deydi. Demek az jaman nerse var degen söz de imandan çıkat degen. Kur'an toluğu menen jakşı. Bu da şol kebir adamlardan ben musulmanmın deyip kalma aytat, anan gelsen arak içip, anan karasan sütkorluk kılar, anan zina kılar, oşulları kaytırılmaz söz. Kayakta aklının seneki. Kur'an'ga işersen toluğu işe de Kuday'ın sözü der. Anan jarımı Kur'an, anan jarımı ne deysin? Ayallar mı erkekler kaysı din camdalısı uçurda mümkün kaysı da mümkün ayallar mı erkekler din camdalısı kanlarını kaçı mümkün emez mahram meselesini jaratıp beresiz bir değil. Ayallarga mahramlar kimdir? Büyüsü mahram Жылан баш жүрө берет астында. Атасы mahram, büyüsü. Анан кайнатасы да mahram. Аял ажырашып кетсе деле кайнатасы өмүр бою mahram болуп кала берет. Анан балдары, бир тууган тагалары mahram. Бир тууган тагалардын балдары mahram эмес. Анан бир тууган ака укалары mahram, алардын балдары mahram. Кийде качан кете берет. Небере чеберенин баары mahram болот. Kalganı da mahram olur. Bana bunday şaşpay, paçet sulurak kılıp uçkamen yazılı, özüm gözüm sulak bey. Ana paçettagi jaman eken. Bu jana karangılık olup ketedi da. Karandaşmen yazılığına boppoz birinci. Ana paçettagi nito eken. Ana katası da göken. Ayallarga erkek damılı açık sabak kanday olur, perde açık sabak deydi. Kaldığım gelse perde olganı jakşı. Eğer de perde olganı şart, tertip, o şöyle sayısa jol berбей turgan bolsa, anda sabak bergen ayallarda karagay sabak beriş gerek. Misal üçün biz özümüzün meşte sabak veriyoruz, perde men ayallarga. Ana bunu öz sabak ver, perde yok, birok ayalların yüzün karamay yok. Tikte sen kayaktan geldin, beyaktan geldin deyip, anın kirpini septegen bolup edi da, jerde kaç asmandaga sabak beriş gerek bolot. Oşo. Düşünüptürbü? Ana sabaka mine gelmedin, mine geldin deyip aydışı oturulbaydı. Oş içine starısta bilecekte taktap verir. Hatta neceke dili mazırak olsa, ağlım sabak verirse olur, birok alar yüzün karabaş gerek. Orozuda usul uktap kalsa ne olur? Şu işteki olmayıp, orozu pulu öğret. Misal için, tünde usul oldu. Ana üç cülüp oldu. Ana üç şarım oldu sana. Koldu cülüp, ozdu bek gitti. Ana ukta olaydı yarım saat, uktadı, uykusu adal oluyor öğret. Ana turup cülüp namaz nokbeti öğret. Bir adamlar var, saat 5'te namaz okuyup da 3-4 yarımda okuyup. Bir saat vakitlerde, şunun için işteki olmayıp ağa. 12-72 mers jol tosup kalıptır, oşol joldu önüne kılıp koysa, açıp koysa. Davat bu farzbı je sünnetpü, malumat berseniz soran işte. Davat farz dağı emes, sünnet dağı emes. Davat alardan dağı jogorogу paygambarın amalı.
emgegen. Davat urmatlı bir tuğanın bir gana jolgo türgө baylanıp kalbaydı. İlim bergen dagı davat, ilim algan dagı davat, Kur'an öğretken dagı davat. Ana davatın tertibi bul da en çok davat urmatlı bir tuğanın. Kur'an-ı Kerim'de ud'u ila sabil rabbika, Rabbungdun joluna çakır degen, davat kıl degen buyruk keledi. Şonun üçün davat inkar kılbaştır, gana koldoş gerek. Ayrıca alımlar inkar kılbastan davatın kemçiligi olsa davatçının anı oңdu, oşoda tüjölgü salış gerek. Endi bizim moldolar, men moldomun, klasikalık moldo. Klasikalık moldo degen törde oturat, canbaşçı. Bürö kalişin kışta jaman göröt, biz uşundayız moldolar. Oşon üçün davatçı taksirler moldonun karın ortuna koyuş gerek. Şimdi davatga çıkıp gelip alıp moldo durmakta özünce kıyım olup söylüyor verken bolbaydı. Damla törgöt dep törün bersen, sıyın bersen, damla sen urmattaydı da. Damla sen jaman görбөйт эле. Sen baştaganda kata getirip algansın da. Meşitke gel onunla söylögönsün, başka kalgansın, özünce meselenin katan aytıp atarsın, damla tursa ele. Oşogo alımды urmattaş davatın tertiplerinden biri. Kayсы жерде молдо каршы чыгып аткан болсо, демек алым койгон урмас жолуна коюлган эмес болгон үчүн. Тартип ошондой урматтуу бир тууганым. Ел даватчылар ошон бойно калайлык биз. Алымдар урматтабайбыз, урмат ордуна койбойбуз. Анан алымдардан жакшы сөз укпай, алым жаман көрө беребиз. Даваттагы бир сөз динге каршы эмес. Алым даватыңа каршы эмес, сенин пейлиңе, сенин кыймыл аракетиңе каршы болуп атат да. Ошон үчүн айыпты бирөөдөн эмес, özümüzden izleyen hareket kılsak жақсы olur. Benim bir imaratım var. Anı bank arendaga bergen, biroq bank kredit beretiken bana ziyanı tiyebi değil. Жақсы emez. Жақсы emez. Çaştı örttüsü boloğu. Örttügen жақсы emez. Çaştı gömüş gerek. Ana musulga taştaş gerek. Çağırdayım yer yok da jeri hayır asla çukurap koymuyorsun bunu. Musulga çıtaysın. Ana musul dörtte örsen de ziyanı yok. Biroq tırmak menen şaştı, dara otko salgan bolboydu. Ayal kişi çaçın söz epi öyle örüş gerek be, ıhtiyarı. Karıza tört bölsün. Biroq çok katı olgan bolboydu. Emi çaçın kırttırganda öyle kötörüp ketsin, apa jergi gömü alsın deyip da. Anan gömü turgan jer çok kaltırıp koyuyor, menen al özü biledi. Bütürülgün hatım Kur'an'da kança kişiye bağışsa boluverir. Adam Aleyhisselam'dan başlap bugünkülerge çeyin, anan kıyamatka çeyingilerin barıp koşup koysa onlara jarayıverir. Kur'an söz türde ölgöndürgü şart demez. Tüyüldürü de bağışlayıversin boluverir. Anan töröler etti de bağışsan, törölöp da. Törölgöndürgü gidip ölüp de bari. Anan soğut yiyor. Şunun için boluverir bardığına. Gebirler tan kalasında ölgöndürgü giyin, gömülük geçen Kur'an okusa bolboyt eken deydi. Oy sen karı niye Kur'an okuysun? Oşo ölgöne soğup jetsin deysin da. Oşo Kur'an argayıp boluverir. Murdagı kaza namazlarını her bir 5 vakit namazın aldından okuyuverse bolot. Bardık namazın aslından kaza namazı okusa durus boluverir. Sahar oğur orozu tutsa bolot. Men saharım var orozda karmayım. Azı bol 15 sahar meniki. Şunday. Hazır bir onçak sura alabız, ondan keyin jenitayбыз. Ayal kişinin butu namakaram adamga avarat bolup esептеле. Ova kızıl aşıktan jogor jagı. Tömön jagı talaş mesele, baypak yegen jakşıraak bolot. Abu Hanife avarat demestek, antkanda baypak emes, baytınki özü jok bolчу, жыламайлап жүрчү. Hazır ya butlar akpak bolup ketken, tırmakta sonun bulak koyulup kalan, başka olgan. Oşoğu butlar hazırdan kızıkta turan bolup kalgan üçün butlarga baypak giysin de aytabız. Özünçe oturgan namazçılar ayda okuy beret, böyle köçöge çıkkanda butuna baypak giysin degen buyruk aytılат ayallarga. Hijab kanday kiyiniş gerek, hijablar kanday tüstö kiyse bolup. Araganda tüstö bolup, biroq meni kara degen sibet bolboyt. Janagı bir gezdemeler var, baskanda çırt dep turat da. Ana janagı meskit janagı koppoz stoptordu. Aydaganda pırdı tegerengende çıltırap karaganday bolup, turap turgan köylöktөр bolboyt. Meni kara dender bolboyt. Anan ayaldardın bardığı meni kara kiyip alsan da boluverer. Anan bardığı ınday jıltıragı jok atleski sen jıltıragı kiyip alsan meni kara bolup kalsa şunda bolboyt da. Özgöçe bolboyt.
Menin ata-enem köp jıl murun ajırap ketişken. Atam apama 3 talak aytpay ele joğumdu berdim dep kagazga ele жазып berip ketken eken. Andan apam pekişke dikelep tiydi. Oşonda apama talak düşkön bolat. Egerde talak niyetinde joğumdu berdim dep ketip atpay. Bul talak düşkön, bir talak bayın düşkön bolat. Biz kүйöm ököz bazarda soda kılabız. Oşo sodaga jarasha 50, 100 je 200 so'mdan kүйöm aytpastan alıp çoğultup üy tirikçiligine kerekli nesilet alam. Sebebi kүйöm ayalga kerekli nesilet algan orsat beribeyt. Mындай kılgaным tuura ele bolобу же tuura эмес болобу? Бербесе болот. Abu Sufyan ayalı gelip aytты, kүйöm zıkın dedi. Şu balam ököz bir ayda kursakta toya kılat degende toya turgan urda dedi. Oşogo atır samın şampununa jete turgan. Ana günügө жаңы şampununa tөгүp tetsin bolboyt da, oşo kerek samınla gerekti alsang bolot. Menin apamdın makaramı yok. Acıga öz жалгыз barsa bolboyt. Güyögö çalda toltura. Emi taң alam. Acı Kudayдын buyruğu. Kudayдын buyruğunu atkaran dep Kudayga karşı bolboyt da. Misal üçün. Ata-enene sıylaş gerek. Tamakты kötörüp barında ata maca joyga bir çarptın. Ne oldu? Urmat simenen hizmet kılış gerek o. Kuday buyruk bergen acılık farz dep. Oşo ele Kuday buyruk bergen makaram menen bolsun dep. Ana makaramı yok. Niye olur? Sana mıca zaril oldu. Mıca zaril oldu. Menin kolumda muğundары oğruyt, gün jağanda je gün bülkölөгөндө köbürök oğruyt. Oşol ubakta tayamı menin namaz okusam bolobу, Kur'an okusam da bolobу. Egerde suu menen alsanız da kızı da oğruyt turgan bolsa, anda bolot. Bolgoso bolboyt. Çaştı kraskalagandan keyin kına menen boyosa kraskаны kesip ketebi. Çaştı usulsuz daransız kına menen boyap algan bolsa bere üçün. Çaç kınadan hiç kanda tasir etmeyit, bolu öğret. Alemeş çaştın kraskası menen boyosa darat usul öte öğret. Birok çaştın kraskasın koldan boyda ayttabız, antkeni bu çaştı buzat. Barıp otur görgün buzat. Çaç özü funksiyası yok otup koyar. Alemi kınanın bardık türü menen boyagan jakşı, birok kara menen boyagan jakşırak, kara menen boyosa makruh olur. Özü kınanın kara tüsü bolboyt. Kınan en gele kara tüsünü stolun önünde olur, da kara görün olur. Kap kara kına yok. Kadır tündü ayalda çoğulup tossa bolobу deyip, koldan kesip üylöründe tossun. Üylöründe tosman jakşırak bolot. Anan eçesindiler çoğulup sabak bolup, şöyle namaz okuyup turganbız dep, anan üyde uktap kalabız dep kıjarat bolsa diyor. Birok men şol men taraptardын maslahattарды жамааттын тоскон жака жибербейм эч качан. Аракет кылып жибербегенге. Коңшулардан башка бирөөнүн үйү да. Ошого. Анан көбүнчө жерде гап болуп кетет. Анан кушак өтүп кетет. Анан көйдөктөргө базарга өтүп кетет. Удалениеге тарап бузулабы дейт, Мустафа Закка бузулбайт дейт. Чачты химия краска боёсо болуп айттык муну. Жаңы оокат айыл өкмөтүндө Кур'ан ийлер деген жамаат бар. Алар менен никелери. Кур'ан ийлер дегени Кур'анда болсо алабыз, Кур'анда жок албайбыз дейт. Хадисин менен башы окупайт. Алар мусулман эмес. Ушундай шарият ушундай Кур'ан ийлер. Пайгамбар Алейхиссалам айткан өзү. Ушундай бир убакыт келет, бирөөлөр диванга жатып отурат дагы Кур'анда болсо алдык, Кур'анда жок болсо албайбыз дегендер чыгат деген. Самаркандта бар, bizde şu Kızılkaya Nokat tarafta var, anan India'da var. Kur'an ile Müslüman emes. Antkeni Kur'an kişilik, sünnet kişinin beyetse, o büyük de Peygamber'in sözünü kişinin beyetkan bolsa. Kur'an'ın özünde biz sana Kur'an'dı, jana Kur'an okuşuğunu geltirdik deyip, bu sünnet degen. Yani sünnetin var eken de Kur'an'da gelip atar. Peygamber de elçi değil, elçi tutan sünnet bolsa, anı etikat kılmasa Müslüman emes olur. Buga ulamalar jagda fatvalar чыгат. Эгер ошондой Кур'ан болсо, демек аларга турмушка чыккан болбойт. Болбойт. Багымдат намазынан кийин намаз башталгыча калган намаз окуса болобу дейт. Багымдат намазынан кийин намаз башталгыча. Багымдаттын сүннөтүнөн кийин парзга чейин каза окуса болобу болот. Nafile okulunbaydı da, kaza okuluverir. Kүйөөсү ayalına bir talak berse, anın iddiası ötkөнгө чейин jaraşpasa, al ayal ekinçilerge tiyalat. Eğer de talaktı sarih berdi, ben sana talak verdim dedi, anan
Bul talak rajgi bolot. İdda bütkünge çeyin jaraşıp kesse, nike kıyılgan esek bolot, nike kıyılgası dile murajağı bolot. İkincisi, sen jogol ket dedi, talak niyetinde aytdı, buga bir bayın talak çöl. İdda bütkünden giyindir, idda bütkünge çeyindeli, nikesi kayra jaşağı bolot. Ayalga bir talak düşkönden giyin, idda böyle çıkıp ketip kayra jaşağı bassa, ayal başka bir ülke tiye verir. 3 talak bana bir talak ayırması şunday, bir talaktan giyin, kayradan burada ayal menen güyü, ikiye giyip yaşayalım, 3 talaktan yaşayalım et degen söz. Eğer düşkön anık bolsa, anık bolsa degen astı çok sık var. Al taktar şunu çok mor baş gerek. Biri bir jerde. Talak kaytkan eken, molda varsa talak düşkön deptir. Şu talak düşkön, katın erketi iş gerek başka. Anan ajaraş geliş, kalala kılış gerek deptir. Anan aydan bana gelip kalktın, ben 90 talak düşkön emeskin da. Düşköptü talak. Ben talak düşkön yok desem, barıp canağı moldanı kovala vuruptur. Eğer de ayağını erketi yıkletse, ben senin katın kılıp olayım. Ben erizet gör, bir moldanı çala savat özü, bol vetti. Bilgeyimde bol vetti degenden göre. Bilgen çoğun tabi öyle. Kitap karmağanın barıyla okup algan yeri yok da. Okuğanı var düşüp algan yeri yok da. O şol sen aytkanı var düşüp kalıverbedi. Düşüp turga şartlar tura gelse, anda yol yok ağa. Biroq anı qataşı molda gerek. Anan oldan çıksıra düşüvere turgan bolsan da, moldanın ne gereği var? Çıksıra düş degen bir жазып koy, ben tuttu meseleden vardı. Damıla bizim imamlar davatla barbayla koysa bolovu, sebebi Allah ketip kalırsa el arasında türlü muhtaçlıklar olup durat eken, janazani ger, fatma jana başka degendir. Allah meçitte aytkan meselesi davat kotöt. Davat kotöt, жоқ degende talimge katışı, жоқ degende janagıday, bilali janagıday, başkalara kaçış dursun. Molda gelir. Hem davat bari kılgan işi. Anki elde ne oda bilip duruş gerek, şoğu jana aylık maşvaralarga, başkalara katışıp, neme kılıp, oşo davatçilerge amir olup duruş gerek. Davatçı da oşo moldanın cemaati da. Davatçı moldanın cemaati. Oşo cemaat ne kılıp atat, çem dışıp bilip duruş gerek. Oşo üçün o arılaş gerek. Hem 3 günde köptür adam ölbeydi, men çıkıp kese yakşı da olur. Biri tayinlap koysa olur, koşunan ayırın, gel. Azire Tumarsa çoksun arba. Azire Tumar aytat, şerigime koy şeri geledi. Toğdu ekin kılavuz deydi. Bir günü men düşen, bir günde çıkıp paygambar meni çok ucurur, gelip geçinde uqqanlar bana aytıp verelim. Ertesi şerigim çök, men deyip kançılık kılam deydi. Al gelip bana aytıp verelim. Uşimdik oğdu kılavuz deydi de. Hadi sen daha koşunam ayrılımı da şöyle şu an, dost şunda kılayım. 3 günde asket otam, sen karap dur, ben de seninkini karap duram. Beş kere. Başka yakşı olur. Hazır koçurda oğuldardı jana kızlarımızdı kantip din menen tarbiya kılуу gerek. Buna maçit. Buna ne kurdu? Kasetke kurdu bir yerde. Buna madrasa, buna alım. Kıyamatta sizlerge vapşe üzül kalgan yok. Hazır işmalı, oşonu, orozonu kıynap koyayım dep tutpa koysa boloğu deydi. Semen tap gelişti meçitke. Oşonu bugün kuyuş gerek, etten kaldırıp koysa katıp kalat. Hazır kuyuvasan boloğu, 4 adam kuyuş gerek. Oşo 4'te kuyuvatkanda, oşonu kuyuvatıp oroza kalmagan için oğurup, oluktu sen uçurap kala turgan bolsa, mına uşular fırsat berilet. Oşu uçurda gana. Öte ısık bolup turgan bolsa. Anan orozdan kaltıra turgan jumuş bolsa, jejengeler bolgan bolsa aşıktan taptaklı bolmaydı. Geçe 25 yıllıkta 3 gün oynayızdep, 3 gün odaşı olganlar var eken. Aram, bolmaydı. 25 yıllıkka gelip, 20 yıllıkka gelip, o şerden 3 gün odaşı olganlar var eken. Bolmaydı. Aram, günü. Anan süt çıkarıp, ben üstadı kımız. 10 gün içemde, orozdan arka açıldırıp oğanlar var eken. Bolmaydı. Aram bolmaydı. Menin yaşım 16'da, şeriat boyunca kanda üylensem bolot deydi. Sen daha 18 geçir, 20'a çıkandan sonra. Şoğay birinci. Men 17'de uqtadım. Anam oygotqonu adam жоқ bolup kalıp saat 22'de turup kaldım, orozom kavul bolobu. Kavul bolot. Açalbay kalıpta da oldu şu.
Bir so'rab, erkekte çay sakal boyasa bolabu deydi. Çıkatqa çıkıp atkanda boyasan bolat, güyölep barganda qarıp kalıptır desek de boyap alsan. Maşinede saparga jönөгөндө maşinede namaz okusa bolot, düşü okuş gerek. Düşü okuş gerek, eşik batkak bolup, ulay olup, şamal bolup, kömtödө öre turgan bolsa, aylı jok maşinede olmuş. Saharın depti oragan adam yüzün jep darılansa toluğu meni ayıqatып aytkan elеңe, ошол теманы кайрадан кайталап айтып бериңчи. Kayakka varsan şunu sıraya verir. İnternetin ta kayra bir şey ruhu var. Sonra kılıp aytıp verdim başkanı. Kuruk doğmat kılıp çalgan kübölü götürse bolu elbette bol boyut aram. Kıyamatta cevap verirsin. Ben cemaat iş bu Müslüman Müslümanға musibet salsa bolu. Musibet boyunca kendini düşünüp verip koymuş. Bol boyut aytat bizde. Müslüman satmasın, ömrünü orutmasın. Anı kapa kılmasın deyip verir. Bu elbette doğru emas mesele. Amanatga kıyanat kılgan münafıktın belgisi olur, hadiste gelet. Bunda da keberden çoğu acı gelet dese oylanıp oturup suroğuz çok da, suroğun çok olsa kıyınal yazmayla koy. Söz suru bir şart demez, uğup kesildiğine kayda bunu öğret da. De kaçsın sonu suroğu olurken, kaçsın bir şereye sonu, katkende tangıldıran deşin gene geçiyor. Muhtaçlığın olsa suroğu ver, o şunda beraka olur. Anan bilgen suroğu, bilevi kendi ayıptır, bir şeyden okup alganını yazıp, anan keyin berbeyle koyçu. Şunu bardığı bilet da. Kurban ayt bayramda kelejatat, bir adam ölgön üylöründө ayttıkta bayram kündörü üylöründө pata ötköröt. Bizde biraz tıyılıp kaldı ile akırkı kündörü güç alıp kaçtadı. Şeriatta var bu değil. Kurban ayt, oroz ayt, ökötengile bayram. Anan biz musulmanlar şunda adamlarız, bayram kılabız, ötkön malkınlar isten çıkarbayız. Jakşyle olur. Biroq bizde kurban aytda tolku adam ölgön üyde gana ayttık bayram bolot dagı, adam ölgöndө bayram deyip çok da, şonun için bayram boluşu bir ölüş şart bu. Şunu ölgön üyde gide veriş gerek. Söz ölü anda ölüş şart bir bayram kılış için. Kırgızda maktaşlı ölüş gerek da. Türüstünde ölgön deyip allama, eşanlığında, orliya falan değil. Ölgün gücü camanda verip bardı, o habi, o bene geber ne dedi. Hem ölüş şart bir maktaş için. Şunday mı tuğanlarım? İçine bunday bir biliş gerek de. Mektep okuçuları arasında aşıkça çıkımlar kılıp çatışır. Bu günü kızlar köp boluğda. Siz bu gün turalım. Ben aytkam 23 maydı. Atırk sorumdaki. Paygambarımızdı suyu kanday, üyü kanday bolğan. Oşol jönündө kendin aytıp beriңizçi. Azırkı üylör köp ele rasxot bolup jatat, uşuğa şeriat kanday qarayt. Şeriat önce bir kiyimdi kança kiyiş gerek deydi. Emi alıbay alına jaraşa. Israp bu üpratga jaraşa bolot. Israp üpratga jaraşa bolot. Hazreti Umar'da sözüm bütürüm gelip durat. Alımlar aytışar. Hazreti Umar bir gün barıp Peygamber yanına jürüp geldi, bir gün hoşuna jürüp geldi. Onun manisi ne dese, Müslüman ümmeti kaçan toluk baktılı bolot deyip, ümmetin ten jarımı bir uçurda din bilen alekten geldi. Ce davat, ce ilim, talim, Kur'an okutat, çatatat, din alek jarımı ten jarımı. O şu tek salmak oluşunda adamda bar baktılı bolot da. Anan moğdele din alek bolup kalgan jönüne jüret adamda baktılı bolup ettiğen söz. Davat menen, ilim menen, bilim menen, talim menen, aytör din alek boluş gerek. Bunlar din İşe şu bulmuş gerek. Bürücüde bunlar halek, bürücüde bunlar halek degen söz de her bir adam dünyası işleş gerek söz tuturdu. Her bir adam dünya hizmet kılış gerek ummatı bir doğanı. O şun doğana din orduna gelip ansız kıyım buladı. Allah razı olsun barınızlardan. Kudayım jakşılık versin, oğmat versin. Kudayım dağlam şermende kılbarsın. Anan gelip sorularına cevap verin diye kaldı kıcarak bol boğula. Mesele didar halimat inşallah. Alımlarımız var. Sura okupta muhtaç meselesinin açıldığında annen elip görüşüp koydur inşallah. Allah razı olsun. Rahmat Ustaz, Allah razı olsun.